Yabona uphakela umthakathi ngingu eyimi bezovela athule lento ayenzayo. If ever unamandla yena na le crew yakhe acabanga ukuthi balungisa izwe, eZimbabwe akufani nala inale freedom le ukuthi niyakhona ukumtshela uRamaphosa afuseke Msuno Kanyoko wathini thini. Phakela umthakathi akusila amasimbo adla everyday la awuphuthu. Lapho ngifuna ukukutshela eqinisweni elihle kakhulu. Ungenza yonke into ngabe uyayicabanga. Sithusele thina lapha ngoba nithembele ezobhamu lezi lathola inkululeko laphiwa zona. Ngale inkululeko yakhona yaphuma ebaleni elimhlophe. Ithe makufanele ukuthi iqhubeke umuntu omnyama abe nenkululeko kwala kukhona kufasisa khona instead of ukuthi kube lula kuze kube ngcono kube lo muntu omhlophe wayekhona. Mangihamba uyekwenza lamasimba wenza nalabo abantu hamba nabo lapha ya. Hayi ukuthi phakathi ngathi eGwanda ngizoba sengihambe vele eWest niklisena ngekufiki. EWest niklisena ngekufiki. Nje cross line lena nithi border nje cross ine bridge iline lena nje divide South Africa in between river uLimpopo river. Ujampela uthi nje Zim side. Uthi uma uthi uyaqala nje ubone sokubona usuthi ubona usuhlangana ne-social petty spam. Khuluma any shit. Khani uzobona kahle ukuthi indlebe bachala indlebe ngapha ngempama kuphuma ubomvu lenga. Yokushaya duze nelihlolele ngaka ukhalelele ngapha njengomthakathi. Antweni uphakela umthakathi. Manje kuyokushala ihleli ngapha ukhala umthakathi. Ungizwe that's why selokhe lolonga kahle seqala ungathi uyayigoqa indaba yakhe ngoba uyakwazi ukuthi usemenyiwe le. Sefuna ukuzenzela ukuthi athole lokho kwama Solombani phela kufaka esikhwameni akwazi ukondla umndeni wakhe. Vele uzokuthola ngale. In a space of 2 days 3 days nyana athole labo ma 30,000-40,000. It's a lot of money. Kodwa wena phakela umthakathi nxa uthi vele uyazi ukuthi awuyindawo. Kodwa uma ungawulingi uthi uyacrossa lapha iWest ikude kakhulu. iWest nikliseni la sifika sidle khona inyama yembuzi. Yeah. Ungakayi nje kuyofika kubo Gwanda and stuff kubo lapho vele nyabuso uhambe kakhulu. Nje use ucross line lo liyane lithi nje uthi nje manje sengibuza imsite uzibona ukhipha ipassport. Bese ukhuluma any shit. Bawushala indlebe ngaka uphuma ubomvu lenga. Bekushaya empama sozo kungathi kule amakhwela akhala so endlebeni. Ngiyacabanga ukuthi thina masizalana hey laphana kwabuywa lapha. Akudlalwa. Akufana la ukuthi niyathuka upresident nje useke Msuno Kanyoko umbupho ukuthuka anyone uthi Msuno Kanyoko. Lengale leyampama yakhala ikhalela ukuthi uthuka omunye umuntu uthi Msuno Kanyoko. Ungizwe yazi ukuthi kumele pay attention my process yale. Ayikho ishit ozofika ikhulume ngale. Engafike engasuka lapha esuka le izibuno sitshintshana imashi freedom yasala ngapha komfula. Ngalo pay attention ngale baba. Akudlalo lapha. Nibona thina sibaleka siza ngapha sodinga amadlela ahlaza ngapha. Siyazi ukuthi simiswa ikhondla khondla ngale. Onta mayipheqeki okhanda nintshelo kwakhe. Odansele sami isiginci. Ningacabanga ukuthi sizoyenza ngale ndlela esitshela ngalo besithi abahamba bafixise. Hamba wena ulifix ubone. Hamba wena. Mawufuna sishintshane kunikeze yami ID nawe uthi unikeze yakho nihlale lapha mina onuyele uyolifixa ngembona ukuthi uzosurvive yini. Nobusuku obuyiwana mbona usurvive. Yobuhambile bakulandula bakini.
akulandula straight. Those guys, they are not taking any shit. Ikaka nje abayilokothi nje bayinuke nje. Ngicabanga ukuthi ngale ku right. Khulumani nomaphosa wenu lo. Nabombeki, nabo bonke ababehamba besiya promote ama voting ngale. Uzwa njani thina masa sivotela umuntu? Akuthi asivotanga. Savotela uTswangirayi lapha. Uqeda kumvotela umuntu siyethi nguye somfaka embusweni ewinile. Ubone kushawa yena. Wena usoba yini? Bathi koshisa isihlahla esimanzi. Koba njani kwesomileyo? Wena uyilese somileyo baba sinokuthi asidingi na paraffin. Ubone simanzi sisho ngathi sithela paraffin ngathi sithela petrol. Wena osomileyo uzokuba yini? Awuthelwe neparaffin ngitsho nani? Nebenzini vele iphephuka fast. Tinase ngeke bayithele. Vele kuzivuthela nje same time. So imani ukusihlukumeza thina. Sihlukumezeke kakhulu. That's why ubona abantu baseZimbabwe mabebeya lapha so. Bavele bagwinyithe. Uyabona ukuthi umuntu wakhona noma ngibuyela le kuyafana ngiseBaghdad, ngibuyele ngapha ngiseBaghdad. Lana eBaghdad engcono ngoba sasekela kulo uyelo line wena wamalungelo. Lathi sobe seceleni khonapha ngoba sikabombalo omnyama. Amalungelo avuma wonke umuntu. Hayi lina lodwa. Wonke umuntu okhona ngaphansi kweSouth Africa unelungelo. Kodwa hayi lokumosha. Usiphathe kahle usebenze. So siyasebenza siyathini ngasihlomeza hayi bafethu la kungcono zasobona sezinkanda kungcono la. Ngiyakwazi ukuxoxa nepolisa sizixoxele sithone sihleka sithenga ukudla sidle. Ngale ngeke ukutholisa amasimba wona lawo. Kuyanyiwa. Buza ungizwe mhla ezobuya manje mhla ehamba eyobuya ngale uzokuye kutshela kahle ukuthi laphana ezikasindlondlo ngeke abone isibhamu esiwani ngitsho phakathi komcimbi wonke. Kuyobe kugadiwa amadonkiphira. Bachaya impama kuphela. Lena nijwayele lapho ukuthi makune emicimbi ligada ngezibhamu. Ngala kuqalwa ngale. Shaya indoda ngempama ibe round ngathi cassette baba. Kodwa njenge record ngale. Nafuka usijwayela kabi nje. Sinenkinga ezinengi kakhulu esizibelethela emahlombe la. Emhlana yethu. Kunengi kakhulu vele sihlukumezeke kakhulu. Lina ngcono likhuluma ihistory lina. Into engayibonanga. Likhuluma ihistory into engayibonanga. Yabona ngomkhulu beni labo baba beni. Thina ngitsho day by day na now. Umntwana ozela izolo sephakathi wenkinga. Na uphila ngokusaba ezela izolo umntwana. Umntwana ozela izolo futhi ngathi ozela izolo oqeda kuzalwa manje uqoqa kuba lovalo ngale. Umntwana oqeda kuzalwa manje vele kasena peace. Mawufuna ukubona ngathi kunzima njani. Umntwana oqeda kuzalwa kasena peace yodwa. Lapha thina kuphela survivor khona ukuthi kuphela angeke kwenzakala ubuganga ofana nalapho ukuthi kuyakuxana labantu ukuthi thina ukubulawa abantu from nowhere from no reason. Yiko kuphela ungabe survivor khona ukuthi nje uphunga kubanjwa manje inkunzi nje kayikho lento le. Yabo ingama 1-1 nje kodwa mengakubamba uyofisa nokuthi kuba uzalwanga. Yiko nje kuphela esakwini lethina umthetho wakhona in terms of ezinye izinto nathi ezisivikelayo uright kakhulu. But when it comes to uzibuse uzimazenzela umathanda bakushaya ubhotshe ngale bhotshe straight. Ubhotshe kakelo omle ubona ngathi ubhotshe idede ngale bhotshe umhudo. Nazocabanga ukuthi ngale kusematopeni akudlalo lapha. Chayo lapha. Shaya indoda itatazela igijima ingaqedi lapha. Basobho. Ubone beshaya umuntu esenza nje kwislogan okuyicommentnyana. Nyashiselwa shaya ngempama ugijima apho ushaya isito yini frog jump la.